Kei te pāpauri te whānau o te marae o te poho o Rāwiri I Tūranganui Ākiwa, he mea tūkino tō rātou tīpuna marae. He marae ia tēnei kua roa nei e whakaruru hau ana I ngā kaupapa maha o te hapori. Tai atu rā hoki ki ngā kaupapa āwhina I te hunga taiohi kua taka ki te he. He takahi tikanga, he takahi tangata. Koe nei te mutunga mai o ngā mahi tūkino a te kuare. It's a group of young, irresponsible people just devastating the whole area. Koe nei te wā tuarua I roto I te wiki ko tahi kua wāwāhingia ngā matapihi, kua tāngia ngā pakitara e te ringa nanakia. We have an idea who they might be, and we've let the police know about that, and we've left it in their hands to follow that through. I etahi wā katu ngā kōti I konei mo te hunga taiohi kua taka ki te he, kia Māori ai te whakawā me te whakaora I a rātou. Telling them about the culture of the marae, introducing them to the marae and that sort of thing. Ka hore te komiti I te whakapono he mahi whakahe tēnei I te kōti, he mahi rānei nā te kiengi. Engari he raruraru hei aro nui ake mā rātou. It's a bit of a sad thing, actually. They don't know that they're from the marae, so we'd like to see some sort of wānanga happen to bring our kids into the fold, bring their families well along, just to let them know, hey, this is your marae and not to desecrate it as such. Hei te rātapu ka hui anō te komiti o te marae ki te whiriwhiri I tētahi mahere, hei whakamana I tō rātou marae ki wainga I te hunga taiohi. Irina Smith, Te Karere.